أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مدد غارو خاص بند اللہ تعالی عام مہربان والا و خاص رحمت والے. الحمد للہ رب العالمین. طول صفتنا دخدائی تو خاص اللہ لرزی رب العالمین چپالنا کو ان کے دطول عالم نے. الرحمن الرحیم عام مہربان والا و خاص رحمت والے. مالک یوم الدین اختیار مند روز جزائے. ایاک نعبد و ایاک نستعین خاص تعالی بندگی کوم او خاص تانا مدد غاڑم. اهدنا الصراط المستقیم کلکی منگرا پسید لاروانے. صراط الذین انعمت علیہم لار دائے کسانوں چھ خاص انعام کرے تا باغی باندے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ناغ کسان چھ ندیا کسان چھ غضب کرے شدے باغی باندے و ندی بیلارے. آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. دا پورا کتاب ہے لا ریب فیہ نشتہ شک پدی کتاب کے. ھدی للمتقین پورا لار خود ان کے دے متقیان ہوتا. الذین یؤمنون بالغیب حغدی متقیان چیمان لری پاپٹو خبرو شراغلی دا اللہ دا طرفنا. ویقیمون الصلاة او پابندی کئی دمانزو. ومما رزقناهم ينفقون او بعضی دا غمالنا شورکڑی منگ دیتا خرچ کئی دا اللہ بلار کے. والذین یؤمنون بما انزل الیک او متقیانا خلق دی شیمان لری بھاغیش نازل کرشو دیتا تا. وما انزل من قبلک وفائش نازل کرشی استان مخیم. وبالآخرت هم یوقنون وبآخرت بانے ہم دی یقین لریم. اولئک علی ھدی من ربهم دغصفتن والاک لک دی بہدایت بانے شدید رب دا طرف ندیم. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَدَا صِفَةٌ وَعَلَى ذِي بَشْكِدٌ كِرِيدَ اللَّهِ عَذَابْنَا. إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا یقیناً کسان چھ کفر کرے دے عناداً. سواء علیہم برابر حال دے دیم. انذرتهم ام لم تنذرهم یرا ورکول استادی لرا او یرا نورکول استادی لرا. لا یؤمنون ایمان روڑی دیم. ختم اللہ علی قلوبهم وعلی سمعهم مہر لگول دے اللہ تعالی ددی پزرونو او ددی پغوگونو ماننے. وعلى أبصارهم غشاوة اور
دری بستر گبانے خاص قسم پر دیدی وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور ددید پر عذاب دے لوی شان والا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ اور بعضی دخل کنا سگری شوائی آمنا باللہ وبالیوم الآخر ایمان راوڑے منگا پا اللہ و پرز رستنے وما هم بمؤمنین وحال دارے ندی مومنان یخادعون اللہ والذین آمنون تگی کئی دید اللہ تعالی سرا و ایمان والا سرا وما یخدعون الا انفسهم اور تگی نشی کولی دی مگر دخل رضانون سرا وما یشعرون او دی پوین لریم فی قلوبهم مرض دی پلنوں کی او خاص قسم بیماری دا فزادهم اللہ مرضا زیادتی کئی اللہ تعالی بیماری دی وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ اور خاص دی در عذاب دردور کون کرے بما کانوا یکذبون سبب دری شامیش دروائی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَكَمْ وَخْشُ وَيْلِشِي تَارْوَانِ مُكَوَيْ بَزْمَكَكِيم قالوا انما نحن مصلحون دیوئی یقینا منگا اصلاح کون کیوں الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون خبر سے یقینا خاص دی فساد کون کی لیکن دی نپوئی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ وَكَمْ وَقْتِ وَيْلِ شِدِيتَ ایمان راوڑے لکچ ایمان راوڑے پورا خلقوں قَالُوا وَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ الصُّفَهَاءُ دیوائی ایمان راوڑوں لکچ ایمان راوڑے قمقل خلقوں الا انهم هم الصفهاء ولكن لا يعلمون خبر سے یقینا خاص دی قمقلی لیکن دی پوین لریم وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَكَلَ شِرِي مخامخشی مومنان نصرا وَإِمْ ایمان داوڑرین وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ او کل چلاشی جداشی خلو سرکشان سا قالوا انا معكم دیوی یقینا مستاس مرگریوم انما نحن مستهزئون یقینا منگا ٹوکی کون کیوم اللہ یستهزئ بهم اللہ تعالیٰ بٹوکیوں کی بری بورے وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ مہلت ورکی دی اور زیادے ورکی دی لرا پسر کشے دری کے پدا سحال کے جدی بگر وڑوین اولئک الذین اشتروا الضلالة بالہدا دا خلق دی اغسر دی گمراہی پہ ہدایت بانے فما ربحت تجارتهم اس گٹوں نکڑا دی سوداگی رہے وما كانوا مہتدین اور ندی دی ہدایت بندن کی مثلهم كمثل الذي استوقد نارا حال در خلقوں وشان دا حال دا غشارے شبل کرے دے اور فلما اضاءت ما حوله نار کلا شروخان کدے اور شافی رزیدہ
ذهب الله بنورهم بوزي الله تعالى رنا داغي وتركهم في ظلمات لا يبصرون اپریدی دی لرا پڑی رو تیرو کی شدی حسنینی صمن دی کانری بکمن چارا گاندی عمیون اڑاندی فهم لا یرجعون دین واپس کی حق طرفتا او کصیب من السماء یا حال دی پشانت دغٹ باران دے اسمان دا طرفنا فیہ ظلمات ورعد وبرق چپائی کی اڑی تیری او گڑگوڑی او برخناوی یجعلون صابعهم فی آذانہم ورقیدی کو تخبلی بغگنو اخبلو کے من الصواعق دوجد سخت آوازننا حذر الموت دوجد یرد مرگنا واللہ محیط بالکافرین وخاص اللہ دے راگر ان کے کافران لرام یکاد البرق یخطف ابصارهم نزدید آبرخنا چو تختی نظرون دائی کلما اضاء لهم مشوا فیم ارکلا چروخان کی دی لیولا روان شدی بائی کے وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَكَلَچِ اتیار کی پری ندی سارشی وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ اکو غفتے اللہ تعالی خام خواب و طلب ہے ددی غگنا و ددی سترگی ان اللہ علی کل شیء قدیر یقینا اللہ تعالی پارسی بانے قدرت لرن کرے یا ایوہ الناس عبدوا ربکم اے خلقو بندگی خاص کے اخبر رب لرام الذی خلقکم ہاں رب استاسو چتاسی پیدا کریے والذین من قبلکم پیدا کریا کسان چستاسو نمخیوم لعلکم تتقون دید پارا چتاسو بشیر عذابنا الذی جعل لکم الارض فراشا حغر رب دے جوڑکڑے استاس دپار ازمکا غوڑے دلے والسماء بناء و اسمان چت وانزل من السماء ماء اور آورولی دید آسمان دا طرف ناوبو فاخرج به من الثمرات نورستری دی باعث را قسم قسم غلی میں رزقا لکم دا پارد فید استاسو فلا تجعلوا للہ اندادا نم گنے اللہ تعالی لر شریکان وانتم تعلمون حال دارے تاسو پوئے لرے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا او کہے تاسو پشکی داغنا چنازل کرے منگا پا بندخ پل فاتو بسورت من مثلے دروڑے تاسیو سورت پشانت دی قرآن وادعو شہداءکم من دون اللہ ارو بلے مددگاران مخبل یا گواہی کون کی تاسو دا اللہ نہ سوا ان کنتم صادقین کتاسو رشتنیے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا كَوْنَكَ تَاسُدَاكَارُ وَلَن تَفْعَلُوا وَإِشْرِينَ نَشَيْكَ وَلَيْمْ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ یرو کے دائے اورنا خشاک دائی دی خلق و گٹی وعدت للکافرین تیار کرے شرے دپار عذاب کافرانوں
وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات اور زیر ورکائے کسان تاش ایمان راوڑے اور عملون اکڑی موافق دا وحی سرام ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار یقیناً ددید پار بئی جنتنا بیگی لاند داغین ولیم کلما رزقوا منها من ثمرۃ الرزق ہر وقت ورکڑی شدی تدائنا سمیواد پار دا خوراک قالوا هذا الذي رزقنا من قبل دی بئی دا غشی دے شراکڑ شو منتا مخید دینا وَأْتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا اروڑ لکی بدی تدار رزق جنت یوبل بشان وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ اور دید پارانتی جنتوں کی وابی بیانی پاک ساتھ لشیم وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اور دیوا پائے کہ ہمیشہ ویم ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها یقیناً اللہ تعالی حیان کی دینا کہ بیان کی یوم مثال دماشی یا زیاد دماشینا فاما الذین آمنوا نا خلق سیمان راوڑے رے فیعلمون انہ الحق من ربهم ای پوئے لری شرا مثال برابر دے دری ضرب دو طرف نہ دے واما الذین کفروا ورچ کافران دی ویقولون ماذا اراد اللہ بهذا مثلا نائی ویست شیخ اخذل اللہ تعالیٰ بدی مثال سرام یضل بی کثیران گمراہ کی اللہ پری سردیر اللرام ویہدی بھی کثیرا ہدایت ورکی بدی سردیر ہوتام وما یضل به الا الفاسقین ان گمراہ کی بدی سرام مگر آکسان چی وطلید اللہ دتو عادنام الذین ینقضون عہد اللہ اغدی فاسقان چماتی لوز اللہ من بعد میثاقی رسو د مضبوط والدائنا ویقطعون ما امر اللہ به ان یوصل اور پریکی دیہاش حکم کرے اللہ تعالی دائی پیوز والی ویفسدون فی الارض اور فساد کی دی بزمگا کی اولئک هم الخاسرون صفتن والا ہم دی پورا توانیان دی کیف تکفرون باللہ سرنگی تاسو کفر کوئے دا اللہ سرنگی کفر کوئے تاسو پا اللہ وکنتم امواتا نوحال دارش تاسو نشتوئے فاحیاکم نجوندی کرے تاسو ثم یمیتکم بیاب مڑکئی تاسو ثم یحییکم بیاب جوندی کئی تاسو ثم الیہ ترجعون بیاب خاص اللہ تاو گرزولی شیطاسو هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا خاص اللہ ذات دے پیدا کری استاسو فیدی دپارا آسی زنا چزمکا کری ٹول ثم استوى الى السماء بیا برابر قصد کو اللہ آسمان تا فسواہن سبع سماوات نو برابر جو کراغی لراو آسماننا وہو بکل شئین علیم واللہ تعالیٰ پاسی بنے پوئے لریم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً حکم محشی ویلستارب ملائکو تائقین زجورون پزمکہ کی احکام چلون کے قالوا وَتَجَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا ویل ملائکو آئے جوڑے تپائے کے آسو سروانی بکی پزمکہ کی وَيَسْفِكُ الدِّمَاءُ تو یہی بوینے پناہ قصران
ونحن نسبح بحمدك امغا خو پاکی وایو سرد استائنستانا ونقدس لکم و تعظیم کو استاد ذات قال انی اعلم ما لا تعلمون ویل اللہ تعالی یقیناً زپویم پائے ستاسو پہ نپوئی گئے وعلم آدم الاسماء کلہا و تعلیم ورک اللہ آدم علیہ السلام تدنون طولو ثم عرضهم على الملائکہ بیعران ذکر اللہ ملائکتا وقال انبئونی باسماء هؤلاء ویل اللہ تعالی خبر راکے ماتا فنمنو ذریسینو ان کنتم صادقین کتاسو تک خبر کوئے قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا دیوئی پاکی تعالی را دار قسم شریکنا نشتہ سلم لرام اسوادائن شتام تخوض نکڑیا انك انت العلیم الحکیم یقیناً تو پارس پویا و حکمت علیم قال یا آدم انبئهم باسمائهم ویل اللہ آدم خبر اور قدیر اپنمون ذرائسنو فلما انباهم باسمائهم نارکلاش خبر اور قدیر اپنمون داغی قال علم اقل لكم ویل اللہ تعالی ما تعصنوا ویلی انی اعلم غیب السماوات والارض یقیناً زپویگم پپٹو سینو خبرو داسمانو دزمکو وعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون اپویگم پائے شتاسو سخار کوئے وحاش ستاسو پڑ ساتے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ وَكَلَشُوا عِلْمُگا ملائکو تام سجدت السلام اوکے آدم علیہ السلام تام وَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ ندیدہ سجدہ اکرام سوار ابلیس نام ابا واستکبر انکارو کو آغد سجدینا او زانل ویوگنو وکان من الکافرین او شو یعودید کافراننا وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ او علمگا آدم وسطو ببستاب جنت کی وکلا منها رغدا حیث شئتما وخراک وید دی جنت نپریوانا شکم زی خوخیستاسو ولا تقربا هذه الشجرة نزدیمو زید ونتا فتکون من الظالمین نیشیبتا سوت ظلم والونا فازلهم الشیطان عنها نوخی والددوال شیطان دوجد آئیوننا فاخرجهما مما كانا فيه دویسلی دادوارا دازین شری پائی کیوں وقلنا اہبتو بعضکم لبعض نادو او علمنا کسے بعض استاسو دبعض دشمنان ویم ولکم فی الارض مستقر استاس دپارا پزمک کے بئی زید و سیدو ومتاعن وفیدی اغسل لسیدونا الہین تری وقوریم فتلقى آدم من ربه كلمات نزدکر آدم علیہ السلام دخلبنا یرسو کلیمین فتعب علیہم مہربانیوں کا اللہ تعالیٰ پاک باندی قبل ولود التوبین انہو التواب الرحیم یقیناً اللہ تعالیٰ دیر توبہ قبل ان کے رحم کو ان کے مدین قلنا اهبطوا منها جميعا ورنگا کسے تاسود دین ٹول فإما يأتينكم مني هدى
نکراشی تا استاد زمان طرفنا ہدایت ان کے ومن تبع ہدایا شاش تابیداری اکر زمان ہدایت ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون نبی حس کرا پدی بانے و نبدی غمجن کی والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا آشاش انکاروں کو بلکی اور تفسیروں کو پجبا آیت نظم اولئک اصحاب النار دا کسان دیور والا ہم فیہا خالدون دی بپائیور کے ہمیشہین یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم اے اولاد یعقوب علیہ السلام یاد کے نعمتنا زمان آغاش ماکڑی بتا سبانے واؤفو بیاہدی و پروالیو کے پلوزن زمان اوف بیاہدکم نظمم پروالیو کم دلوس پلتاو سران وی آیا فرحبون خاص زمانہ تصویر کوئے وآمنوا بما انزلتم ایمان دوڑے پائے شما نازل کرے مصدقا لما معکم تصدیق ان کی دائے کتابنو چتاو سرلیم ولا تکونوا اول کافر بے امکی گئے تاسو اول کفر کن کی بدیم ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا وما اخلے مقابل دایتن زما کی دنیا معمولی وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ خاصمنا تصویر کوئے ولا تلبسوا الحق بالباطل مگر روڈ کوئے حق خلقو پسبب دباطل سرام وتكتموا الحق ومپٹوئے حق لرا وانتم تعلمون وحالدارش تاسفوئے لرائم واقیموا الصلاة وپابندی کوئے دمانزو وآتوا الزکاة ورکوئے زکاة ورکعوا مع الراکعین ورکو کوئے سرد رکو کون کنام اتامرون الناس بالبر آیا بیان کوئے تاسو خلق تازنے کئے وتنسون انفسکم ویروئے تاسو فلزاننا وانتم تتلون الكتاب وحالدار تاسو لئے کتاب دا اللہ افلا تعقلون آیا تاسو دا عقل نکارنا لئے واستعینوا بالصبر والسلام ومدد وارے واخلے اللہ پسوب دا صبر کولو دا موس کولو وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين ويقينا ذاكار خامخا گران نے مگر نہ دے گران پاش عاجزی کی اللہ تعالی الذين يظنون انهم ملاقو ربهم خلق دی یقین کی ملاقات ان کی ریدی دخل رسرام وانهم الیہ راجعون ویقینا دی اللہ تعالی طور گردید ان کی یا بنی اسرائیل اذکروا نعمت التي انعمت علیکم اولاد یعقوب علیہ السلام یاد کے نعمتنا زما ہاش ماکڑی بتاسو وانی فضلتکم علی العالمین او داش ما تاصل را غروالے درکڑو پخلقو دا زمانے استاسو واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ویرو کے دا عذاب دا غیر وزنا نبشی بچ کولے نبشی دفع کولے نفس بل نفس نائس شیم ولا يقبل منها شفاعتنا نبشی قبل دیم تدائیں نفس نا سفارش کول ولا يؤخذ منها نبشی آستکے دے داغنا سبدلا سفیدیا ولا هم ينصرون نواتی سراس مدد کے دیشیم
وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ وَكَلَشِ بَشْكْرَمْ تَعْصُودَ فِرْعَوْنِيَانُنَا يَصُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ رَسَوْلِ تَعْصَانَ أَكَارَ عَذَابُنَا يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ أَلَا لَوْ الْبَيْزَامًا سَاسُومْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَبِحَاكَ وَلِزَنَانَ سَاسُومْ وفي ذلكم بلاء من ربكم عظیم اور پدی کار کے امتحانوں یا انعاموں ساسو درب طرف نلویم وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ وَكَلَشُو شَوْمُنْگا ساسو دوجن دریاب فَأَنْجَيْنَاكُمْ نُبَشْكَرِمُنْگا تاسو دغرق دلنا وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَغَرْقْنَا فِرْعَوْنِيَانَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ وَحَالَ دَارِ شِتَاسُ قَتَلْ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَى 40 لَيْلًا وَكَلَشِ وَعَدْنَا مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ سَرَادَ صَلِيخ تُشْبُهُ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ جاؤنیو تاسو سے پخدائے سرا پستت لداغنا وانتم ظالمون حال داری تاسو ظلم کون کیے ثم عفونا عنکم من بعد ذلك بیا معافی حکم وستاسنا پستدے کارنا لعلکم تشکرون تید پارا تاسو شکر کید اللہ دینام وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ وَكَلَشِ وَرْكَلُمْگَا مُوسَى علیہ السلام لکتاب تورات وجدائی راوستن کے پمنز حق باطل کے لعلکم تحتدون دید پارا اشتاسو ہدایت مومہم وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ وَكَمْ وَحْشِوَ مُوسَى علیہ السلام فَالْقَوْمِ تَعِي قَوْمَ زَمَانِ انکم ظلمتم انفسکم یقیناً تاس ظلم کرے پخل زانونو باتخاذکم العلا بصودنی ولستاس اسیل رب خدائے وتوبوا الى بارکم توبہ باس اغزات چی پیدا کریے تاسو بیل بیل فاقتلوا انفسکم نقتل کے اخبر زانونا ذالکم خیر لکم عند بارکم دا کار ستاسو پارا دیر فید مننے پنیز آغازات چتا سے پیدا کریے بیل بیل فتاب علیکم اللہ خاص مہربانی انکر بتاسو انہو هو التواب الرحیم یقینا اللہ دیر تو بخلوں قبل ان کے رحم کو ان کے وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُؤْمِنَ لَكَ وَكَلَشُوا إِذْ تَاسْوَ مُوسَى علیہ السلام قریبونگا خبرنا منسان حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً تَرْجِشُوِينُمْگا اللہ لرخاران فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ نُونِو تَاسُ لَرَوْتَنْدَرَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ وَحَالَ عَيْشِ تَاسُ قَتَلْ ثم بعثناكم من بعد موتكم یا راجوان دکڑیم گا تاسو پس تمرک تاسونا لعلکم تشکرون تید پارا شکر کے دین عمد اللہ وظللنا علیکم الغمام اصول اکرم گا تاسو دپاسا نرے وریزم وانزلنا علیکم المن والسلوان اور پیدا کرمون تاسو لرا ترنجبین و مرزان کلو من طیبات ما رزقناکم ویلمونگا خورین دا پاک حاغینا چم تاسو لذر کریم وما ظلمونا و دیہ ظلم نو کریزم ولیکن کانو انفسهم یظلمون لیکن دی پخفل زانون وان ظلم کوم وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ وَكَلَشُوا الْمُنْغَا داخل شہدی کلیتا وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا نخرے داغنا شکم زیخو خیستاسو پریوان خوراک
وادخلوا الباب سجدا و داخل شے دروازے دے خارتا سرخت کن کی اللہ دا پارا وقولوا حتۃ نغفر لكم خطاياكم اوائے تاسو حتۃ کلمان وخنبكم تاسو دا گناہوں تاسو وسنزيد المحسنين وخام خاص زیادہ بدلب اور کونگا خیستکار کن کو تام وبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم وبدل کو ظالمان و خلقو آئے غصت وینا سوا داغ وینا ناشی طویل شوا فانزلنا للذين ظلموا رجزا من السماء نرولے گونگا پائے کسانوں سے ظلم کرو سخت عذاب داسمان دا طرفنا بما کانو یفسقون ددی وجنا شدید اللہ دا حکم نوتل ویز استصفا موسیٰ لقومیں وکلشی اوپو غفتی موسیٰ علیہ السلام دا پار دا قوم فل وقل نضرب بعصاک الحجر ویلمنگا اوہا بام صاف پر سرگتا فانفجرت من حسنتا عشرت عینا نو بیدید آئیگتنا تولسکنیم قد علم کلو ناس مشربهم یقیناً پی جند ہر ڈلی اخفل زیرس کلوم کلو واشربو من رزق اللہ ویلمنگا خورے اسرے اللہ دا بخششنا ولا تعصوا في الارض مفسدين مگر دے پزمکہ کی فساد جوڑا ان کی وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ وَكَلَچ وَيَلْتَاسُ مُوسَىٰ علیہ السلام لَن نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ اشرے صبر نکو منگا پیو قسم خوراک فادع لنا ربک ندعا غرام لرا دخل ربنا یخری لنا مما تنبت الارض روبا سم لرائے قسم ناچ ضرونی ازمکان من بقلها ترکارو دائنا وقصائها ودبادرنگ دائنا وفومها ودوگ دائنا وعتسعها ودتالو دائنا وبصلها ودپیاز دائنا وعلا تستبدلون الذي هو ادنا ویل موسیٰ علیہ السلام آیاتا سغوارے حق شیش معمولی رہے بالذی ہوا خیر فبدل داس اس کی جڑیر فیدہ مندے احبتو مصران کشے و خارتا فإن لکم ما سالتم یقیناً تاسو لرا پر خار کی باغشی چتا سغوارے وضربت علیہم ذلت والمسکنان اٹھا پکڑش پریبانے ذلت دخوی و غریبی دخکاران وباؤ بغضب من اللہ واختشری بلی غضب اللہ طرفنا ذالک بینہم کانون یکفرون بیآیات اللہ داد دے وجنا شری کفر بکو پایتون دا اللہ ویقتلون النبیین بغیر الحق وجلے پیغمبران بغیر صد جرم شرعینا ذالک بما عصوا دا پسور دا عشرین نافرمانی کولا وکانو یعتدون و تیروت لکل دا اللہ دا حدودنا ان الذین آمنوا یقیننا خلق چی ایمان راوڑے والذین ہادو آکسان چی یہودیان دی والنصرانیان وصابین نور بیدین خلق من آمن باللہ والیوم الآخر چاچی مان راوڑے دے پا اللہ و پرد رستنے وعمل صالحا عمل کرے برابر دا وحی سرام فلهم اجرهم عند ربهم ندیل را ثواب دا عملون ددید بنی ضرب ددیم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ونبیه سیرا بدی باندے ونبدی غمجن کی
وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَكَمْ وَحْشِوَاغَسْتُمْ غَا مَضْبُوط دَوَسْتَاسُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ اپورتکم غا استاسو دپاس طور غر خذوا ما آتیناکم بقوة وَالْمُنْغَا وَنِسَيْ حَوَائِشِ دَرْكَڑِ مُنْغَا تَاسُتَا پَتَاقَتْ خَلْ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ آیات وَائِ حَوَائِشِ پَدِي کتاب کریم لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ دید پارانے چھتا سمتقیان شئے یا بشہد عذاب دالانا ثم تولیتم من بعد ذالک بیا مخواڑو تاسو پست دی لوز غسلنا فلولا فضل اللہ علیکم نکنے فضل اللہ تعالی پتا سبانے و رحمتو و خاص رحمت داؤ لکنتم من الخاسرین خام خواہ بتاسو دپورت آوانیانونا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ اور یقیناً خبر یہ تاسو بحال دائے کسانو چید حدنا تیروتی و استاسنو پبارد خالی رسکیم فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ نویل منگدیتا شیطاسو شادوگان ودا سعال کی جزلیلان بیم فجعلناها نکالا لما بین یدیها وما خلفها نوگر ظلمونگا دا واقعا عبرتنا کا سزا غشا درا شاغیت حاضروا آسوک شدائن رسوم وموعظة للمتقین او عشر دپارد متقیانو ددی امت وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ وَكَمْ مُخْشِوَيْ الْمُوسَى علیہ السلام فالقوم تعان إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً یقیناً اللہ تعالیٰ تاس حکم درکی شلالک یوغام قالوا وتتخذنا هزوا ويلدي عيني سيتم لراتو خكرشين قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين ويل موسى عليه السلام فنائي غرم فالله السلام چشمزو دجهل كون كنا قالوا ادعوا لنا ویدیو وڑا زمون دا پارا ربکا دخول ربنا یبین لنا ما ہیا چبین کی مونگ دا ما ہیا چسنگ دا غوان قال اوی موسیٰ علیہ السلام انہو یقولو بشکل دلا فرمائنا بشک دا بقر دنیا غوادا لا فارز ولا بکرن چن بڑی دا و نسوانا عوان بین ذالکا درمیان دا دے دوانو ہومیس کے ففعلو پسو گئی تاسو ماغسان تو مرون چی تاس دے حکم کولیشی قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها ويلدي دعا غرم لنا تخبر ربنا بیان کی منگتا صدے رنگ دے غام قال انه يقول انها بقرة صفراء ویل موسیٰ علیہ السلام یقینا اللہ فرمائی دا غوادا زیرام فاقع لونها تیز رنگ دے نا تیز دے رنگ داغے تسر الناظرین و خوشالک یا شال راچ دے تگورین
قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ویل دی دعا غواړه مونږ لرا د خپل ربنا چې بیان کی مونږ ته چې سینو صفاتونه دای. ان البقره تشابه علينا یقینا لا قسم دغوا ګډوډ شو په مونږ باندې. وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ وَيَقِينًا مُنْغَا كَشَرِ وَعْلِي اللَّهُ تَعَالَى خَامَخَا رَسِيدٌ كِيُّ مَقْصَدْ فَلْدَامْ. قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ وَإِلْ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ يَقِينًا اللَّهُ فرمائی دایو غادا لا ذلول ندى پکار لگولشی تصير الأرض ناڑی ازمکی ولا تسقي الحرث نخربی فسلرام مسلمة روغ مترا لا شیت فیا نشت از مخالف داغ پائے کی. قالوا الآن جئت بالحق دیویل وستی راتلو کل پورا بیان سرام. فذبحوها وما كادوا يفعلون نالا لکڑ دی آغی لرا پست دی بیاننا انونی دی چیزا کا کار کڑے مخید دی بیاننا. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وکلشی وجہ تاسو یوتن مختلف شوئے قرآن کی را مبارکی. واللہ مخرج ما کنتم تکتمون واللہ راہ کارکون کے دے حاغا شیشتا سے بٹوئے. فقلنا ضربوه ببعضها ویل منگا وہے دلرا پشکر داغے. كذلك يحيي الله الموتى دغسی جندی قریب اللہ تعالی مڑو لرام. ويريكم آياته او خیتا استعان خید قدرت بل لعلكم تعقلون دید پرائشتا صدا قدنکار والے. ثم قصت قلوبكم من بعد ذلك بیا استقبل ساسونا پسر واقعاتنا. وهي كالحجارة او شد قصوا دازونا پشانت دا گٹوری بلکہ زیاد تخدی داغی گٹوناؤں. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ زگچی یقیدن بازی دا گٹونا خامخاری دیر بئیگی دائینا سندنا. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ يَقِينًا بَعْدَ دِينَا خَامْخَا غَيْشُ أُشْوِينَ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ رَوْزِي دَائِنَوْبًا. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ يَقِينًا بَعْدَ دَغَٹُنَا خَامْخَا غَيْشُ شَرَارْ غَڑِي مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ دا ټول د الله د یری د وجې. وما الله بغافل عما تعملون اند اللہ تعالی غافل داغ کارنا چتاسو کوئے. افتطمعون ان یؤمنوا لکم آیت مکوئے تاسے مومنانو چھ خبر بومنی دا خلق تاسو. وقد كان فريق منهم حال دارے شدائے اردل ددینا يسمعون كلام الله اوردی کلام دا اللہ لرام ثم يحرفونه من بعد ما عقلوا جادی بدلی معنی دائے پسائن شپوشی دائے پمانو. وهم يعلمون وحال دار دی پوئی شدا گناہ دے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا کلش مخامق سدید مومنان سرادی ویمون کو ایمان راوڑے.
وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ کلچ یواز شیبان تدیز بعض سرام قالوا اتحدثونهم تیوی آیا تاسو خبر ورکوی غیل رام بما فتح اللہ علیکم آئے خبرو چی خودلی تاست اللہ تعالی لیحاجوکم به عند ربکم عاقبت دارے دیوا زور اور شیپ حجت کے پائے سربتاسو بنی طرف ساسو افلا تعقلون آئے ولید عقل نکارنا لے اولا يعلمون ایدین نبوئیگی ان اللہ چی بشکل دلا یعلمون بوئیگی ما باوس یسرون چی دی پٹے وما یعلنون او باوس چی دی اخکار گئے ومنهم امیون لا يعلمون الكتاب وبعد دینان پڑھ خلق دین نبوئیگی پا کتابانے الا مانیا لیکن تابداری کئی خواہشات دمولیانو وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ وَنَذِرِ مگر گمان چلئیم فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ نتبائد آئے کسان رائے شرکی کتاب لرا پخل لا سنو ثم يقولون هذا من عند الله بیاوائی دا خدا اللہ طرف ندے لیشتروا به ثمنا قلیلا دیر پارائچ حاصلی دی باعث را دنیا معمولی فوائل لهم مما كتبت ایدیہم تبائد دی لرا دوجدائنا شریک دی لاسن ندیم وَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ تَوَائِدَ دِي لَرَضَائِنَ شْرِي گَٹھی پدی سرام وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودًا وَعِدِي شَرِعُ بَنَ رَسِي مُنْتَوَرْدِ جَهَنَّمُ مگر یسور عزیش میرے لشیم قُلْ اتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا تو آیا غسل تاسو بنی زلاوانی لوزم فلن یخلف اللہ عہدا بیشتر خلاف نکی اللہ تعالی دخل لوزنا ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون بلکہ جوڑائے تاسو پا اللہ وانے خبریش نبوئے گئے تاسو بلا تاسن دا بلکہ من کسب سیئہ چاچے اکڑو بدکار وحاطت به خطیئتهم راگیر کدلا دے گناہ کد ترمرگ پورے اولائک اصحاب النار تدا کسان دی اور والا ہم فیہا خالدون دیوا پائے گا میں شریم والذین آمنوا وعملوا الصالحات آکسان چیمان راوڑے عملون کری موافق دا وحی سرام اولئک اصحاب الجنہ دا کسان جنت والذی ہم فیہا خالدون دیو بائے کے میں شہیم وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وکلش جاغس ومونگا پوخ لوز دا بنی اسرائیلنا کہ بندگی بند کوئے تاسو سواد اللہ دبل وبالوالدین احسانا انیکی بکوئے مورب داسر انیکی گول وذی القربى والیتاما والمساکین اخفلوانو سرا ویتیمانو سرا ومسکنانو سرا وقولوا للناس حسنا وعيب خلق تعاقست خبرهم واقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وپابندی کوئے دمانزو اور کوئے زکاة ثم تولیتم إلا قليلا منكم
بیا مخواڑو تاسو دے لوزنا مگر لکسانو استاسونا وانتم موردون وعدت تاسو دے مخاڑول وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَكَلَّ شَوَاغَسْتُمْ مَضْبُوط لَوَسْتَاسُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ نبتو يوائت أخويني ديوبل پناحقا ولا تخرجون أنفسكم من دياركم أنا موباسي تاسيو بلرا ذكورن استاسنا ثم اقررتم بیا اقرارکو تاسو بدی لوز وانتم تشہدون و تاسم شہادت کوئے ثم انتم ہاؤلائی تقتلون انفسکم بیا تاسو اے خلقو وجنے تاسو فرزاننا وتخرجون فریقا منکم من دیارہم او باسے اوڈل استاسو ذکورن داغینا تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان مرگل کیا کوئے تاسو دیوبل سرادائی پا مقابلہ کی گناہوں پا ظلم کی وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ او کراشی دا کسان تاسو قیدیان اخلاص وائے تاسوئی لرا پفیدیو ورکولو وهو محرم علیکم اخراجهم او شاندار حرام کرشور پتا سبانی استلائی افتؤمنون ببعض الكتاب وتکفرون ببعض آیا فسیمان لرائے تاسو پبعض حصہ کتاب و کفر کوئے پبعض حصہ فما جزاء من يفعل ذلك منكم نشت بدد آغچا شکی دا کارستاسونا الا خزی فی الحیات الدنیا مگر شرمندگی بجون دنیاوی کی ویوم القیامت یردون الى اشد العذاب اور پرز قیامت باو گزول شدید سخت عذابتا وما اللہ بغافل عما تعملون ان دے اللہ تعالی غافل دائے کارنا شتاسوی کوئے اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ داخل دیش فخرے جن دنیای باخرت فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون نبشیس پکولے ددین عذاب قرر ددی و نبتی سرا مدد کی دیشی ولقد آتینا موسیٰ الكتاب آیقیدن ورکڑو منگا موسیٰ علیہ السلام در کتاب تورات وقفینا من بعده بالرسل و پر لپسیلی گلیو منگا داغن رسو رسولان وآتینا عیسی ابن مریم البینات اور کرو منگا عیسیٰ عزوید مریم تاخر دلیلنا وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ اکلکڑو منگا تلرا پر روح پاک سرام أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ آیا نہر وقت راب اوڑتاس رسول تاس خبریش نبغفتے استاس النفسنون تاس لوی کو لدائینا وفریقا کذبتم یوٹلا درسلانو تاس دروجن گرزول وفریقا تقتلون وبلدلا تاس وجلا وقالوا قلوبنا غلف اویل بدی زمگازنا تکذید علمنا یا زنا زمگا بندی پا پردو کی بل لعنہم اللہ بکفرین بلکہ لعنت کرے اللہ پا دیوانے پا سود کفر ددی وقلیلا ما یومنون لرکم ددین ایمان روڑی ولما جاءهم کتاب من عند اللہ مصدق لما معهم اور کلش رائے دی تا کتاب دا طرف دا اللہ نا تصدیق ان کے رائے کتاب منشد دی سردیم
وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا او دی مخید رات لو ذی کتابنا مدد بے قفتد اللہ تعالی نے دا کافرانوں پا مقابلہ کی فلما جاءهم عارفوا كفروا بهم نارکل اشراغ دی تاغشیش دی پی جندو انکارو کدی پاغبانی دزدوئیم فلعنت اللہ علی الکافرین لعنت اللہ تعالی دے پا کافران وانیم سمشتروا به انفسهم بد حغائے خسکڑی دی باعث رضان نخفل ان یکفروا بما انزل اللہ کفر کی دی باعث اللہ تعالی نازل کرے بغین دوجید الزد عنادنا ينزل اللہ من فضلہ دی خبر آشرالی کی اللہ تعالی بعض فضل خفل علی من یشاء من عباده آشا بانے شوغاڑی اللہ تعالی دخل بندگاننا فباؤوا بغضب لا غضب ناختشدی پیو غضب تپاس دبل غضبنا وللکافرین عذاب مہین و خاص کافران در عذاب دے رسوا ان کے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ حکم وشویل شید ایمان روڑے پائش اللہ تعالی نازل کرے قالوا نؤمن بما انزل علینا ایویم ایمان روڑو پائش نازل کرے شرپم ویکفرون بما وراء وکفر کی دی پائش سوا دائی ندیم وهو الحق مصدقا لما معهم ودغا ما سوا حقا دے و تصدیقون کے رائے کتاب کی دلی سرائے قل فلم تقتلون انبیاء اللہ من قبل ان کنتم مومنین قل توائن ولی وجل تاسو پیغمبران اللہ مخی دلی تورام مخی دلینا کرے تاسو ایمان لڑن کی بطورات وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ وَيَقِينًا رَاوَڑُ تَاسْتَ مُوسَى علیہ السلام مختارات دلیلنا لتوحید ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ بیاونی تاسو سکیل را پختائے سرا پستانا وحاندارے جتاسو ظلم دوم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ وَكَلَّ جَاغَسْتُمْ مَضْبُوط لَوَسْتَاسُ وَپُورْتَكْرَهُمْ مُسْتَاسُ دَپَاسَ طُورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا وَيْلُوا مُنْغَاوُنِ سَعَائِشَ دَرْكَرِ مُنْغَتَاسُ طَبَطَاقَتْ وَأَوْرَيْ دَرِ احکام قالوا سمعنا وعصينا دیوئل منگاوی ذریعونگا نمانوم واشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم او گٹوڑ کڑشو دری پلنوں کے محبت دستی پسود زور کفر دری قل بیس ما یامرکم به ایمانکم ان کنتم مومنین بد حاشش حکم در کی تاسو پائے ایمان تاسو ایمان والا قل ان كانت لكم الدار الآخرة عند الله وکشریوی استاز پارکو رستنیش جنت دے پنیز اللہ خالصتا یواز استاسو من دون الناس یواز نور خلقنا وتمنوا الموت ان كنتم صادقين نو غوڑے مرگ لرا پدرو جنوانی کتا سرشنی ولن يتمنوه ابدا بما قدمت ايديهم ویشری نغاری دی مرگ ہرگز سودائے مرنو چمخلی گلیلا سنزدی واللہ علیم بالظالمین اللہ تعالی خپوئے دے پحال دے ظالمانوں
وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وخامخاو بمویت دی لرا دیر حرسناک دعام خلقنا پجن دنیاویم ومن الذین اشرکوا دے شرکون کنہم یود احدهم لو يعمر الف سنہ ارمان کی ہر یو دریش عمر دے ورکڑشی زرکالا وما هو بمزحزه من العذاب ان يعمر ان دا کس بچکون کے دل رضا عذاب اللہ ناش عمر دی ورکڑشی واللہ بصیر بما يعملون اللہ تعالی دن کے رضا عملون شدیئے کئی من کان عدوا لجبریل فإنه نزله على قلبك واسوک چی دشمنی دا جبریل ناغت بارے زکر جبریل راوڑے دا قرآن سابزرم بِإِذْنِ اللَّهِ فَحُكْمَ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ تصدیق ان کے لدائے کتابوں چمخید دے قرآن نریم وَهُدًى وَبُشْرًى لِلْمُؤْمِنِينَ وَهِدَایت دے وخوشحالی دپار ایمان والو من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال اغسوک چی دشمنی دا اللہ و دا غدر طول ملائکو و دا غدر رسولانو و خاص دا جبریل و میکال فإن اللہ عدو للکافرین یقین اللہ دشمن نے دا سی کافرانو وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَيَقِينًا نازل کریم غطات آیتنا واضح وما يكفر بها إلا الفاسقون وإنكار نكيد دینا مگر آسوک وطلی حکم دالانا او كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم آیا روح سلا وسکر دیو لال مات کرے غیل رائے اردل دینا بل اکثرهم لا يؤمنون بلکہ دیر دین ایمان نروڑی ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم اور کل شرائع دی رسول طرف دالانا تصدیق ان کے دائیں کتابوں کی سرئی نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم غزو یوڈلی رائے کسان ناچ ورکڑشور کتاب دا اللہ لرا اورتا دشاگان اخبلنا کانہم لا علمون نشکلی گویا کدی سیلم نلریم واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان وطابداری اکردی رائے شلستبا شیطانانو زمانہ دباد شاید سلیمان علیہ السلام کے وما کفر سلیمان کفر نو کرے سلیمان علیہ السلام ولیکن الشیاطین کفروا لیکن شیطانانو کفر کرو غالمون الناس سیر زگا خود بے خلق تجادو وما انزل على الملکین ببابل تابداری اکردی دائے شرالی گلشو پتر ملائکو بابل خار کے ہاروت و ماروت منیو ہاروت و ماروت وما يعلمانی من احد حتی یقولا و تعلیم نور کوری شاتر سحر تردیش ورطبع ویل نسیت دپارا انما نحن فتنة یقینا خصاص دپارا امتحانیو فلا تکفر نکفر مکوا پیس کلو دجادو فیتعلمون منهما ما يفرقون به بین المرء وزوجهم بیزکو بدی داغین حاغا جدائی بیرا وصف سورائے پمن سڑیو دخدرا کے وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ
انو دی ضرر ورک ان کی باعث رئیس چاہتا مگر پا حکم دا اللہ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَإِذْ دَكَوْلْ دِيَا غَيْرِ گُنَاعِشِ نقصان ورکو دیتا اس نفین ورکو لدیتا وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ایقیناً خفو ادل دی چشا واغست دا جادو نبی دل را پاخرت کے سسر ثواب وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ وخام خابت دعاش خسکری دی پائے سردان نخفل لو کانو یعلمون کبھی پیدے ولو انہم آمنوا واتقوا وکلے خلق ایمان راوڑے وزعن ساتلے ذا کفر و ذا سیرنا لمصوبت من عند اللہ خیر آمخاڑی صواب شد اللہ ذا طرف ندے غردے لو كانوا يعلمون كشر دي فويلرلين يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا إيمان ولو مويتاسوا لفظ راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا ويتاسوا لفظ انظرنا وبيعوكي ذي خبر داغتا وللكافرين عذاب أليم دپارا د کافرانو عذاب درناک دے ما یود الذین کفروا من اہل الكتاب ولا المشرکین نواڑی کافران خلق سی کتابیان دی اور مشرکان خلق ان ينزل علیکم من خیر من ربکم نازل دکریشی پتاسو وحی استاسو درب طرفنا والله يختص برحمته من يشاء والله تعالى خاصي بقل رحمة سرائش على جواري والله ذو الفضل العظيم والله تعالى خاوند الفضل ما ننسخ من آية أو ننسها آش بدل كم آية کم داغیا تلاوت دائے آئیر کم آئیل رسانا ناتی بخیر منہا ومثلها روڑوں گا قرد آغین آیا دائے پشان علم تعلم ان اللہ علا کل شیئن قدیر آیت نفوئے گی یقینا اللہ تعالیٰ پارسی بانے قدرت درن کرے ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض آياتنا فوئيش يقينا الله خاص غلر باسعيد اسمان المكرام وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير ونشتتاس لراد الله سوائے سب بشکون کے ہونا مددگار أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل آیا غوارے تاسو اعتراضونوں کے پر رسول خپل لگسن چی اعتراضون شو پر موسیٰ علیہ السلام ددین مخیم ومن يتبدل الكفر بالإيمان اچانشو آغستو کفر لراپ بدل ایمان فقد ضل سواء السبیل یقیناً دے اوڑی برابر لارنا ود کثیر من اہل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا واڑی دیر دے کتابیاننا اس واپس کی تاسلنا پس ایمان ساسنا کفر کون کی حسدا من عند انفسهم دادوی دا حسد پیداشے جدید نفسنا من بعد ما تبين لهم الحق رسل دائنا شخصار شعر دیتا حق فعفوا واصفحوا معفو کے درینا ومختنا روے حتی آیاتی اللہ بعمرهم تردی شراولی اللہ تعالیٰ فلحا خاص حکم ان اللہ علا کل شئن قدیر یقیناً اللہ تعالیٰ پاسی بانے قدرت لرن کرے واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة
پابندی دمانز کوئے اور زکاة پر کوئے وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله آج لے گئے مخی دپارا دزان مخفلو جنی کملی ابمو میں تاسو داغ ثواب دا اللہ سرعام ان اللہ بما تعملون بصیر یقیناً اللہ تعالیٰ پائے ملون چتاسو کوئے لدن کرے وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى دیوائی کرے داخل بنشی جنت تام مگر آسوک یہودی یا نصرانی تلکا مانیوں دا خواہشات کی دریم قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین اور طائر روڑے تاسو کار دلیل تاسو کتاسو رشتنی ہے بلا بلکی دا صدا چمن اسلم وجہو للہ و محسن چاہشی تابع کو اقبل مخ صلی اللہ لراؤتے ہو احسان کو ان کے باقیدہ کی بتوحید فلہو اجرہو اند رب تدپارا ثواب دامت دردے پنی ضرب دردوں ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون انبی حسکرہ پدی ونبری غمجن کی وقالت الیہود لیست النصارى على شیئن وائی یہودیان ندی لا نصرا پیس دن مانے وقالت النصارى لیست الیہود على شیئن وائی نصرا ندی یہودیان پیس دن مانے وهم يتلون الكتاب وحال دار دوار دلیل لکتابنا كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم تغصیب ویلائے کسانو چیل من لرو پشاند وینادریم واللہ یحکم بینہم یوم القیامہ اللہ و فیصلو کی ددی ترمند قیامت پر فیما کانوا فی اختلفون پائے خبرو کی شری پائے کے اختلاف کریم ومن نظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ اسوک دلوی ظالم نے دعاشانا چمنقید اللہ دا جماعتننا یاد کریشی پائے کہ خاص نند اللہ پا توحید وصافی خراب آودی کوشش کی دائے پروانی کے اولئک ما کان لهم من يدخلوها الا خائفین دا کسان ندی مناسب ایلرائش داخل شی دی جماعتنتا مگر پتا سال کی چیر وکیم لہم فی الدنیا خزی دید پارا دنیا کی شرمندگی دا ولہم فی الاخرت عذاب نظیم دید پارا پاخرت کی عذاب دلویم وللہ المشرق والمغرب و خاص اللہ درد مشرق و مغرب فینما تولوا فسما وجه اللہ کم خواہش تاسو گرزوئے مخونان علتکید اللہ تعالی مخصرین ان اللہ واسع علیم یقینا اللہ تعالی فراخ فضل والد وعلم نے پارسم وقالوا اتخذ اللہ ولدا وائی دینی ولد اللہ تعالی زان لزوئے اولاد سبحانہ پاک اللہ دا اولادنا بل لہو ما فی السماوات والارض بلکہ دا اللہ اختیار کی آغٹول سجنا شری اسمان موزمکہ کے کل لہو قانتون داٹول دی اللہ لرات وعاد کا ان کی بدیع السماوات والارض ناشنا پیدا کون کے دا اسمانوں دزمکی دے وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ وَكَلَشِ وغاڑی اللہ تعالی یوکار کول ویاغی توشان وآغوشیم وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية وَيَا كَسَانْ چِلَمْ نَلَرِيم ولی خبر نکیم صلی اللہ تعالیٰ پخلایا ولی نرازی منتا نخجم غارو
كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم داسی ویلوائے کسان شدرین مخیو پشاند وینا دریم تشابہت قلوبهم یوشان شیری ددی زونا دیو بالسلام قد بینا الآیات لقوم یوقنون یقینا واضح کریم دیر دلیونا قوم دپارائیں چی یقین لریم انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا یقینا لگلے منگا تو حق سرائے زیر ورکون کے ویر ورکون کے ولا تسأل عن اصحاب الجحیم اور تپوس نشی کے دستانا پبارد جہنم والو کی ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم ایشرین رضا کی استان یہودیان و نصارا تردیش تروان شی دریب دن بسین قل ان هدى الله هو الهدى تو تو ہدایت اللہ تعالی شرے بسر حق ہدایت سے ولئن اتبعت اهواءهم وقبل فرض روان شت دریب خواہشات وسین بعد الذي جاءك من العلم وصدائن نشراغ لیتات علم وحید قرآن نام ما لك من الله من ولی ولا نصیر نبی تعالی راد اللہ طرف ناستوک بشک ان کے ہونا مددگار الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتے آکسان چورکڑے منعیت کتاب للیدہ کتاب پلائق لستل درین اولئک یؤمنون بہدا کسان ایمان لری بدائی کتاب ومن یکفر به او شاش کفر کو بدے کتاب اولئک هم الخاسرون خدا کسان دی پورا توانیان دی یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم اے اولاد یعقوب علیہ السلام یاد کے نعمت نظمہ ہوا شکری ما بتا سو وانی فضلتهم علی العالمین او خاص دائنام چما غرو علی ذکرو تاستا بخلقود زمانی ساسو واتقوا یوم لا تجزی نفس عن نفس شیئا او یر غیر عذاب راغ وزنا انمشی لرکو لیس نفس بل نفس حصد عذاب ولا يقبل منها عدل انمشی قبل زید آئے نفسنا سبدلا ولا تنفعها شفاعا ونبا نفور کولشیات سفارش ولا هم ينصرون انوادی سرا سے امداد کی ریشیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ او کلاش امتحانوں کو پہ ابراہیم علیہ السلام رب داو یوسو کارون سرا ناغ پورا داکل قال إني جاعلك للناس إماما وإلى الله يقينا لفظون دتا دخل خد پارا پیشوار دین قال ومن ذريتي وإلى غرد بعض دولات زمانهم قال لا ينال عهد الظالمين وإلى الله نرسی زمان اللہ والظالمان تام وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا وكل شوغر ضم بيت الله زيدت قراتو دپار دخلق غزيراما واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وَإِلْمُ يَعُونِ سَيْدَ سَيْدَ وَدْرِيدُ إِبْرَاهِيمَ السَّلَامُ نَزَيْدَ مَانْدُ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ
حکم ورکم ابراہیم اسماعیل علیہ السلام تا ان طہرا بیتی پاک ساتے کور زمان للطائفین والعاکفین والرکع السجود دپارا دطواف کن کو اور دپارا دیتکاف کن کو درکو سجدہ کن کو وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا حکم مفسیو ابراہیم علیہ السلام ربا اگر زواداز خاریہ امن والا وارزق اہلہ من الثمرات اور کواد دیو سیدن کو دار قسم میں غلونا من آمن منہم باللہ والیوم الآخر خاص کرائے کسان دا شیمان راوڑے دین پا اللہ پر سنے قال ومن کفر فامتعه قلیلا ویل اللہ روزی بورکم زاغشا تائش کفر اکڑی نفع بورکم آغتا سلگ زمانا ثم اضطره الى عذاب النار بیاوے پزورو لگم عذاب دورتا وبئس المصیر بد زید ورسلو دا جہنم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل حکم مخصفور تقول ابراہیم علیہ السلام بنیادنا دا بیت اللہ نا و اسماعیل علیہ السلام ربنا تقبل منا توارو ویل یا ربا قبول کدا زمنا انکا انت السمیع العلیم یقیناً تو خاص تو ہر سوری و باسمان پوئے ربنا واجعلنا مسلمین لک اے ربا وگرزے منگا ہمیشہ تابدار کالرا ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک ودولادم دوارنہم یومت ای خاص تابداری کئی تالرا وارنا مناسکنا وقیمتا طریقی دے بادات الزمنگا وطب علینا وقل مہربانے کی بمنگا انکا انت التواب الرحیم یقیناً توڑے تو بقلوں کے رحم کن کے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم اے ربا اولے کے پد امت مسلمہ کے اور رسول درید جنسنا یسلو علیہم آیاتک بیانی پدی بانی آیت نستا ویعلمہم الکتاب والحکمہ اور تعلیم اور کی بیتا دو قرآن و سنت ویزکیہم و پاکی دل راز ناکاراقب و اخلاقنا انکا انت العزیز الحکیم یقیناً تو خاص پاسبانی زورولی حکمت علیہ ومن يرغب عن ملت ابراہیم الا من صفح نفسا وناڑی مخد ملت دین دا ابراہیم السلام نام مگر آسو جاہل کڑی اخبرزان لرام وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَيَقِينًا غُرَكْرُ مِنْ دَلْرَابِ دُنْيَا کی وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ وَيَقِينًا دیوا پآخرت کے مخامخاد کامیاب نویم اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ وَاسْلِمْ تم مفسویل دتا رب تابعو سامیشام قال اسلمت لرب العالمین ویل ابراہیم السلام تابع امزامی شاہ تفارد رب العالمین
وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب وصیت کو پدے توحید ابراہیم علیہ السلام مختلف زامن تا یعقوب علیہ السلام یا بنی ان اللہ اصطفى لکم الدین ویل دیئے زامن زمائقین اللہ غرکڑے تاست پار دین اسلام فلا تموتن الا وانتم مسلمون نممرے تاست مگر پدا سحال کی کہ اسلام قبل ان کی ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت آیتا کو حاضر ہوئے کلچی رانی زیش یعقوب علیہ السلام تمرگ اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی کلچی ویلا وقت زامن تام دچا بندگی بتوئے تاسو زمان رسوم قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ویلائیم بندگی کو تاد معبود و معبود مشران استان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق جنمون دی ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام و اسحاق علیہ السلام الہ واحدا حق بندگے یوزات ونحن له مسلمون امگئی واغلرا لاسکون کی بندگے تلک امت قد خلت دائیو ڈردا مخیتی رشیدہ لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم اغیل راو سواب دا غامدون شکری اغیم اور تاصل سواب دائے شتا سکری ولا تسألون عما كانوا يعملون اور تفوس نشی کے دیستا سنا دائے کارونو شائی قول وقالوا كونوا هودا ونصارى تهتدون وائدی خلقتا شیطاس یہودیان یا نصارا شین ہدایت بمومے قل بل ملت ابراہیم حنیفا تو بلکی تابداریو کے دین ابراہیم اسلام شکلکو بتوحید وما کان من المشرکین نو دے دمشرکان دلنا قولوا آمنا بالله وما انزل الینا وائے دری بجواب کے ایمان راوڑے منگا پالا اپائیں کتاب چنازل کڑے شرے منگتا وما انزل الى ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط نازل کرشی ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام و اسحاق علیہ السلام و یعقوب علیہ السلام و نور اولاد دعوتا وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ و پائے کتابنو چور کرشو موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام تا وما اوتی النبیون من ربهم و پائے چور کرشی نورو پیغمبران تا طرف دینا لا نفرق بین احد منهم جدائی نکن پمن ذیشا کی دری انبیاؤنا پیمان روڑلو کی ونحن له مسلمون امو خاص اللہ تا اخلاص کن کیوں دبند گئے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا تو ایمان روڑو دے خلق پشان دائے چتا سو بھی ایمان روڑے دے یقیناً دی ہدایت مند وَإِن تَوَلَّوْا كَرِيمُ خواڑو فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ یقیناً دی بلری دشمنے کی دی فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ مخامخا بشت ساتی تالر دین اللہ تعالی وهو السمیع العلیم واللہ سوری بات سبوئے صبغت اللہ وائے قبول کرے مونگا رنگ اللہ
ومن احسن من اللہ سرا اسوک دے دیر خیست اللہ نا پرنگ ورکولو کی ونحن له عابدون ومغا خاص اللہ لرا بندگی کون کیوں ولا تحاجوننا فی اللہ وهو ربنا وربکم تو آیا جگڑ تو ہے تاسلم سلام الوہیت اللہ تعالیٰ کی حال داریش اللہ زمگم رب دے وستاسم رب دے ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم او زمگ پارا بدلار عملون زمگا او تاسر بدلار عملون تاسر ونحن له مخلصون امغی واللہ در اخلاص کن کی ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط آیت افوائے یقینا ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام و اسحاق علیہ السلام و یعقوب علیہ السلام اولاد داو کانو ہودن و نصارات یہودیان یا نصاراو قل انتم عالم و باللہ ویدیت آیت افق ویدی بحالو کا اللہ پویدے ومن نظلم ممن کتم شہادتا عنده من اللہ اسوک دے دل ظالم دا شانا شپٹی غیلم شدد سرید اللہ طرف نبیم وما اللہ بغافل عما تعملون وند اللہ غافل دائملنا شتاسی کوئے تلک امت قد خلت دام یوڈل رام کی ترشیدہ لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم دیل رسواب دا عملون شائی کڑی و تاثر رسواب دا عملون چتاسی کڑی ولا تسألون عما کانوا یعملون و تپوس نشی کے دستاسو نظائے کارون شائی کول